Nirmala kenyam ke nas diala kontin barwanya lingua seme kan online TV channel anda madu ni shan kwasnya mena rice ni wenama an walle shanga baro kapai baro ron kina dangro udi jandang ro bakel bana ler ti bana kelinkel ti kon ke ler dangro ti very important ti bana nywa kel ke jari podeme la nyam bana right ko kwine enten kon ti la jas pilayo tin cha yen dore shal ke leg state kenede to ti ke pin first by president Dr. Macha baro ke kwidien adobdien yan ga kam ki ngum shora lat bu konaling rewoda gwas me bana right no ke kwi warga me chagor enetin kon tin shalke RJ Mac kenetin kon tin te malte pindien rewi ka South Sudan male dan e chatan ke ron kin dangro wal badak banjelinga this report ke jari report me kan kon wen yami jiram jidid gwas me kan won 90 bi channel gorjeno jinder channel de support de subscribe ko de notification bell de jetwan ko mi jate kalar mi bare da shamala shi be ka pet tuom ne je ke report niam report niam jene gwaseme no civil society tindere which college state chike shoot ke kwiji aspela I woten content cha de 10 ke cha yen dorshal ke lake state kan ji aspelem I would ti kenede cha yen ke lake state ngai kon dor jane ti ji aspela I would cha yen ten titipin first vice president Dr. Riek Machar tilaji kwara cha yen ne ko kor gwa de dane shiwe ba report banje lingwa ka dob dan ji to ka je ke report chalat gwa seme netin kontin chalke civil society activist keni chilodien che jat ke chilodien che jia ka kwiji aspele ayoten cha yin ka leg state and South Sudanese civil organization man chalke sepo joji kala jene gwa seme tiken kuma selfike me yadi den wonene they can ngode kan kalot they can ngode kan kagor ka kwime andangro tin cha de 10 ke cha yin ka leg state tilaji aspele ayo official ne ti ka kwar tilaji kuma SPLA official titipin first by president Dr. Riek Machar chi organization ti lado ne ti ka wuni dangro ti cha yin awaken panken ti ka tene ka ruwan tama tikan ka half year ka detention kan ka nanga court ka kan ka nangwa lok alawo de ka luko ngai kon dial mi charan cha je yen la gore no ne baram mo baje nangwa lok ko ba man dan yen ka je bajo lat mi te ka evidence te ba te nyodo no jen je dot che jala den ba chu charge but ken chalan ka lwa yen kan je spele I hoping first vice president Dr. Machar ka leg state cha palakan gwad motel ram right ka kwidien ke report ran chalat gwaseme agent civil society organization en chalke sepo chikala do nene tai chane ti yen ke je ka tigare ti jen ka leg state no kan not kan ko gor ken kan rule of law kan kon gor tele talk tele justice mi chanu ga kwidien an organization en ladjo me ki ko appeal ki lado de ne tini de ka dilon ki de ga nangwalok ajen organization actual community empowerment for progress organization mingai ke shude shale CEPO no ngai kon diala ti ka kwer mi shale en mun yakani na me ngai kon diale ka jo chalat gwaseme wa organization me michal ke community empowerment for progress organization chale sepo chala do nene agenda ba cha yen ne diti a very concerning ka kuyemo ti ne kume self ke me yadi and de kan kan ngwalok ke de kan kalon mitala der mi cha je ka ayo kan pankin dikala do nene mi shejen ngum sha kan nan rewi ki juba gwaza dan an lokaji aspele ayu tin ne den content kelke first by president Dr. Machar ko kaneken badiyalar ne me ne den kon cha yen kelke Dr. Machar which ka juba kan wore ne ri kon cha yen ke leg state ka gad jane ka kwar dangro ana bana keling bana men shoot ken ke bana tan shuni ken ten cha ngak ke cha gwar pin gwat me bana ka ngaje no anga kananga ana duno ngane je no ne sep organization mo lede lonko de South Sudan der tekaman so en group me ke bona me ngade je no ne ajene ran re wike South Sudan mi cha yen ka do mi shajen wa they deserve fair treatment de ka dil shanga go under the rule of law re ngoni nyu darano ram mo de kam shonde no a chente ke ramimo muko support a chen chunken ke kirm yadi de chen chunken ka Dak Machar ana ran te ka chongo no
ka cha jo mo cha jala ken ka joga me si ka bara si kan jo mo ji kan lat ti ken de content ka leg state ji kuma la authorities tin ka leg state en wonene mo ja na ka clear information eno amu mi sha jeg mi yen ne ka amu mi sha ga nan re wiki juba mo de ko luk chit ka luk dan en lok Dr. Machar ken de content kel ka je ko ka de pin Dr. Machar chicken yola do na ban mi kuma take evidence ne tinyo the no can these two official and no shikare chicken lat ke they committed a crime then they should be charged in court de ga nangwa lok de ko jugo dwere me chi adur okay and yok chikala do mitale enough evidence tel dwere chicken lat chi organization shall ke sepo mo sepo chikala do ne they should be released ke de kalun kana ko na cha yen ka shunkel ka Dr. Machar tidlaga jani gen a former leg state queer former leg state deputy governor wudim shalga Dr. Isaiah Akol Matiang kana former state minister of animal resources and fisheries kan kwa dangrawati ka kwa depin kuma Sudan People Liberation Movement in a position man yaka shole SPLAIO akane de ko na cha yen rai wujin winimi ka jom jakulat gwasim wakan panken wate ka gwam chaga nangten chaga kan ka Ural East County gwam chaga yentin ka korpen tin wan cha ka te military facility mit te ka tin gwal wa cha nyon nang ka military facility mit ka rumbek ken ne dang road tin te pin Dr. Riek Machar chaga kan gwade dan cha yentin ja nyo mo kwa transfer ke cha ka mup cha nang gwada din kana ka Ural East County kan ga jandang road ti shunkel ka Dr. Machar chaga nang ka military facility ke dor kume dor shalke rumbek ne ko ndi local official chicken la do nene roje ni tin time ka jan gwasme kane de sha yenti wa kenem chaga nang gwa mi shale mabor dong military bar jan gwada dan tigatin enona ka je rumbek is county and then ga kore chwa nyo munanga ka Rock City military bar ka rumbek town yana ta kan ga gwado dien nan ka gwado dien ne da ti ne da pinga ka ne da pin Dr. Machar first vice president ka jo talat gwas me do badanen kwa ko transfer ga ken kan ga ka tijena me nan ka tijni do dien kan ko ngach ne ideal teram ngan do man dan le rode chala do ne shetene to man num to shi diere wishi wudi mi leg state tit kwa ku mo kwa je tiji no ne ngum sha na yen ga ka cha pare tijen ka cha kalun ke cha kan nan ka kot de nan gwalok de lu de je luk mi ajik der de kula yen Rumbek is county commissioner wun Michel Kamal wal anyon chela do nene ajene ngaje duo badan en chanat chaka mu ko je ke cha transfer ka je kana lat ajoje no amendien ke cha la lerno ne de ti kwa ko mu ke nan ka gwada den ajene kana ko la batte ngaje no chana cha ka transfer ka kujimo na me mi chora lat ken de tini ba me chala long gwase me ne de ti wudu chale Daniel Latkon me lalet ka CEPO coordinator ka leg state chala do ne jena organization chala CEPO mene diere long commandant le rode ajena ken de ti la SPLAIOT no tije kuma kem yadi no me sha ka charge gwa dan te ka tani na ngare wiki juba this two men de na ngare ke juba de ko lukel kan de kon loka ke juba la ne den kon loka ke first vice president Dr. Machar balle ngana mani biya kula ngaje no ngum le roda ashan mare ngoni chiko de ngaje no ta Dr. Machar cha yen ka kai ka dom chodolot dunu ne cha yen kel ka Dr. Machar ka nuare kale state yin mine de ko cha yen ka gad janated la part of SPLAIO fin Dr. Machar changa me da na sha luk cha to ka kan ci tun ka ruwan and half year tigare tijen kan kan nan ka court gwalok cha mag bo kan nan kan ga ka juba gwada da Dr. Machar te den de kulo lukel kan de kona cha kef kel ka Dr. Machar na me mun yodo mo na me there is a gap there tik gapten tisiata rede gad jan cha kuluk tigare tijen nuaren kon de kel ka Dr. Machar ko kan nore akep kurudin tel jam ja kep tel jordim cha kep but ne de cha kep to mi kel state cha ba ni to mi lokone ne ko lan wer kujemene so cha kuli jigo no nena dere gwano de nan ka juba na me mishi political motivated nguma kan nan kel ke first vice president aba ko lu gwas kelmo ko jen dore na kelmo tele ka dore de no ko jes pelayo cha report me cha la de kan situation mit chit kan mani tele mu gwa mu der no
che mal che de no ko mi cha ji yen ka ba ji pel ngwa no mo cha ji nang gwa da dam te ko rotetin kan na me che chong so ja nan chot lad no mo de kon dial te ngi tin ano GSP la yo tin cha yen ka leg state cha kan nang re ke juba netin kon la kum kim ya dit ko no kan ba ko lukel kan ne lan were ko ne kon cha yen te rete jen ka dakro mi char kel kan wer kan dial wal party a pada spelayo mi manane dial so na me ajana bi akol ngajo no te tum want lat ko rodien ray wiching wini me wana kam chalat gwasa me very important message me de yen dial rodun palpin galieng de nyok na me report da na shibin ka ko da na shi talk no ka ko ba ka walgak gwadan ci kon dial ngajo no te korm ci talk ten but message me be kan ne kon shal ka RJ Mac a Canadian Constitutional Care reconstituted Joint Monitoring and Evaluation Commission munyaka should RJ Mac ladien would big a peace process became good metene to mache yar wala kana kon yar nede shalke nene citizen nede talk and content fire tape Indian and when we take a cool to become the report but gwada me RJ Mac take a job which cannot gwasmene kenene we are calling an immediate end to fighting in Jonglei State. I can go now by courage to Jonglei State by the deal capture. No. I chigala do nene jene can mal South Sudan Kajan Guas Metamatere comedit. Can quick call a party and talk and Tamaka Jonglei State. So chi RJ Mac Chakula do nene. A genetic all party kuma spelayo can a kuma saspidia but they can code a canapel chikari pon majikanalat. Can RJ Mac gen responsibility de jene. Obo goro male da ne cha tan ke 2018 me cha tan kirm ya dit kan da kuma cha ajen goro mone job there is to monitor progress and then there na da kan ko de kan take right kamiken and then the report mobo da je nyok mun na ajen yam ka ta da no malu ke ja ban ngai kon diale tele mi cha no hon ten mi cha respect ku me self ke mi yadit kene mu lota ne men ban ngai ne kel arje na la ro ka gwada da ne ko cha be ka ku me kir mi yadit not when cha ku me spela ayu cha ja ma ke cha no cha kan sika na malalat no bara na chi ka ben yal ko shawal ga cha ja kaf no ti kana guje no ne bu korbo wenyam so the response here ka message mi kalat gwasmen kani kure da ne chi to ka Sunday ka Sunday an mo mi chanka diech kapai baro ronkin dangro jandang red bakel kene jazlo am di lo ko ci korje ro nyoko mi to go ro de wi ke so Sudan kene ko me chamal ce jebnong jana ko ji to ko wal ga ko payya mo ne kene chamal ce benong ka ku mo taken kan pardon di alano de ko de ken pal ala message me ce chuka ka ko me ji kan ni mo ne cha Ramadan la commissioner Jimit Queen Makwach Mela Ramkel Kaji kan Selpikim Yadit Kakuma SPLM Medical Casas PDF Medically no Chalure Kuramo Gwada Chajamam Pintina de Keripode Dan Shalat a Canadian General Bukurba William a many ideal content tea Kagwadamo watching ideal Chinadwal Kakwiko Shani violent Chanyomu kwaje crate ke ci korche tok so ko jowo ci galat gwasmi RJ Mac tiken all parties and wodi chwa korcho aje nang niam chwa wo woniam chwana pala kur kam kun larno de maldere benedi e leader ke kwara ka tekamu aka tekaro kambien but question wonene ko la kana malala all the time report an je gwado me kaka larkan no akwara ka teka dol but ka kwara ken ku dol ku la dol ne ka Dr. Machar first vice president jare tijen adob den dara wo dol ka je ken self ke mi yadit ka jen point tin jen gwalo mu lo ka je ko ite dor mi che dur ka ko da ni to ka nasir ni ka ronkin dangro jen dangro rawi de dich so mi na me kelo mala ken no e leader ga teka dialogue they should be sending this message to self ke mi yadit and ojin normal lun Dr. Machar waje dum Dr. Machar be bonda be je bo jogo no chwa wo ni ambe kur amara lat keje wana ke election ke chan were mal kam gwa mi so dan bi normal dundo tema ci kor ci to ka wal gak ci ya ci nyom muko jeje kan yala gen charje ma kike shoden wonene gone no ne be kwar be tede be tika mat chol kan sel be me yadi ka chol kan dak ma charno ta ka mat ke tarik ta ka dialogue but we see that ngai komadan let road right now right mala je no kwar ka tika dole ka mat karudin kwar din kula mat kana kwar din no
Dumit dak ma cha te ra de we dak ma char dong lo ga jan banaro baram lo ko janga esel pe me yadi ko jan che dak ma cha che le che je yen ban ngani cha den ger ka jan mi ji to gare which kawalga gwadan cha commissioner mi cha kwanya ku me ker mi yadi cha yir cha jabatin gwada ci de o mam pin keri pore dane chalat ko jen chala do cha nang ni je alo kwa nang ni je lo kwa janya nya no wa ci de ci kana mam pin ka do dane chalat ke je ko ma kwanya kume self kem yadit chikala do ne me chore la che chom chikana condemn kata dan chore lat keje alaken but akur ka jowe dan chalat chineti wan chika gaje long ke me chitok ko en rami mom mila tof government official which are here about gwaskor nyu de jen wodi korwe ka wonyam wa na go ge jen wodi ke report dan chalat gwasme maybe de kodar jen bader we na bor ke report dan chalat ke jen latest information rekonin be kuwan ko da na ci tuwa mu ku yana nan ta makwa ceasefire kwa jelle le chola arje ma ga no pala korean bon nangaro wochi peng di chete nien gwa dan ci ko ci tok tin ka wala ga kan go dial ko ken kore for che chup gona dial gwade dan ci ku mu ce de gujino ce de la dongte karai position bat ka kore ce bente ka ngwani to ngwani kan bunga jeno ci malamo ce jiek bat ne dial kuna focus ko 2018 peace agreement e ce jiek bat chaje yarewal mu ngi kontare cha yarewal cha pa yarndam ga korme ban mun gor kalum selbe kem yadi jene kanen bonde gor kano de kan jongle kelo de kan occupied de kan lawnwel ande kan occupied ko shi de meji kon dial ngaje ne chigu ne ka kobo aduno shenge dan me cha kobo cha de kaf kuma spila yo jene ku gel withdraw yo ga nyoko mi jo ke jok amene monta me chiwal gak chewo jene no cha nyomo kap ka so ji ko diale cha de lat a gwi self kem yadi de and way jen the way forward kaje bana me shi jen way forward and de now nyam kaje jang la dal je ma ga no pala kor wadi la ya maka de kan chi self defense chi ala chi adu gang ko ni de gorgo naka yo buga be yo kana je ma aktal mulat kenen gwa dana naka nuare ke gwa dana yin ku mesfila yo kene den kondila de na self pdf chi kana condemn meti kem yadi take right position me kem yadi is winning chi kana right la pel kana bari yo mi ku ma cha daga buga be ni ala no ceasefire be so ku mo solution jene ano bida kam char babara be defend ka kan ko kon lat ko den gwasame whether SPLIO make SSPD abo ki SSPD make SPLIO ne ajen be mal bit den tamanyan right now ka tin kon lat ko rodien so jo mi sirri na right now she arje ma she je condemn ko da na citu kam SPLIO kan SSPD chola kan bo sa no tay kamal amala be so again and that let kan gwas me bada kan dier ken wodi chane tin wana long cha ka display se ken kor mo ke cha ga juj lo bna bu tel kon mu gam cham kan bu tel pitu go mas kan ga budul wal ba ka ga ci dul wal cha ga bu jek mene din kontin la ji humanitarian chikan loki kan bu top ko ngai kon pinte karet anyok betel duptu bina jalga ko ngai kon yal korme to la insecurity la tetin so all this thing bike jektel mu chaldul gorka you know all the important services bike tel we naka market trading everything and kon lat ke muta mal tetin kar reality ngam debel the reality babel lim point the self ke yadi ko ramadan en yerobi malbetede en obi malbeben so gwada me demand jene men cha demand ku me spele ayo raja dam chikala jene very clear message you know mede linga idea message jene kuma spela yo sholken self kem yadi din wojin first lun doctrine mata rewde gorno by unified force by nyoko malas ke jalet beden gwas me ba permanent constitution ba je tuk Mandian population census ba pina ba je kwen ba pina ba ngajen wodi merden gwas me ba ne de aldo contil refugees 10 children barawich biga nyoko mulun kare wich the reality after that chakula kan dial cha security reform chalat cha necessary unified for chagala la chaga deploy and then minakula focus ko de ko in kwade jela dine ba cha ko in kwade chabulat gwaz mo kan kwadang ro kan ko konman gwaz mo dakma chate reti gen the first thing that government of South Sudan should do is to release dakma chara jemanyam reng ma chara bera then minakula right ko be malbo wede mishi gen jaksel be ke mayadi no wo wech bangol we ka wonya ba ngai kon diale no self came yadi tell rega dial o ji so zan ke bila stable kuma spela yo nena
nere konen tie ka self kem yadi especially family members chit ka nyaada na du self kem yadi awene ka shegde na yen ne di alti ka ka self kem yadi ko tomorrow yeren family den self kem what if chilu a te wikwam what if charge Kevin which what will happen ka kwa kene konen chikan ka lat ka gwam bar ko ngai kon diale en kuma che corrupt ne ka gwam bar self ke ko in regional road family de ti dia nang karar ko ngeje gwan wo shiram no ken more tina dia li shu ke je ajem nan yan tama tarka kore ane tu ma moje yo nuer moje yo no ya na karun kan nuer kun so all this thing they will come to an end gwada danu dak ma charwe baran then the South Sudanese dial bukan ko da no kana bukan chu kwan wa kwa kwanye jang kwa kwanye nuer kwa kwanye am chi bino ara ma chi paze bela kwer ko je ndana gurke and then there are more point there but transparency be prioritize be de alba ka par anybody meten wenamo ajin wer jin jang ajin be de alba ka par chana cha bulo jogo no te ga 1991 miro lat gwate dan ko to ken kon non krik mena kan wer ke 2013 ajin 20 ajin 1991 a US ke jang mo very wrong ko yen ideology do mala yen lo backward manyu den hotel progress medi yen ore which mo ajala lar ke mishra lat pan chewe na ko bin focus kama new nan gwada na chaje ba ci jam chana lo jok ni re kor michiwe so na mene rekel medit one last information bala ko re to kam jana korodien ko de konta ga ngaitin kam jana korodien ka tun chirme warap chala do ne chane di shop ke jandang jokku baro shaknak ne me kor kam jane korodien no tel ne ko ken adeten ka tudu le ken nyanya korodi re wichin winami ban more information ban ka je next support mi contact gwat biatema